kubor nakaslem jong unongsan hima. Poi pat sakawai ke isu. Kadang ke kentian ke bohong. I yung para marjan kumpa pi iladi. Entah pidan hajan jaga yang Chief Minister Conrad Kesanga. Regi i pat bakamdan kata keji hajan pada pi arwan. Dang menen kisi Chief Minister ulong ba kendai 4% lagi beliau juga BJP ki kuat ban weng no iba Ernest Maury nak syuki presiden. Tapi dan i ban ong halal kata. Kabri kong ngayu ba Konrad nga dei perlok ni thu ba na du kapor ka badang im kupa ngamdon personal ai batu ban kan thok ni ban kren yu handrei hoi kadai bong mapi ngi kum pramarjan bat kum juru ngi don lang haka neda ngi dei pat an parcel haka neda NDE ru handrei ka basungsi pat nakaliang ke jong u ba Konrad pat ken bangi dei kum si para kum omo phimo bani it yu pramarjan de kum ta pramarjan nakaliang ke jong u pat u klem sim dia kata ka kamram ke ba khamat ban sim kum u pramarjan ka ba ar nakaliang ke jonga habanga res yakini ki isu corruption ngakhlem ke dokti ye noi noru ngakhlem ong bu ta ba korok ngakhlem ni sorka ngakhlem ni jing ko ngakhlem kren simet handai ke basusi pat ngai i ha not is life but agi wei di channel ki ba u Konrad sanga u sim pen ban ya kheteng ke jonga bat uda ong ru ba armut ki MLA ki don batu nakaliang joku bat kendai po person kidon kinong trekam jong kesen ke jogi kiba ya menjur batu ban weng no yang nak di suki masuk pula ba nadu menu mo ula long u spokesperson jong ka BJP lane ladu menu kene ka NPP kala ya match no bat ke BJP kata ka jing kali ka bang abu ya usiam buron hapo kren kum tu fi lese ka dawi ka peningkong kalong ba ka pelong ya u siam jongi yo Konrad sama bang keren ni tu kintin let's say ubreu ulai i bang la res cibun ki isu corruption ngala sim ni kane ka bamsap let's say ubreu la kul markli mdon chu dai ai ban om la sim no yang asimet kum tu handai nga ong yu la da umdon sisa ulong ko sisa umdon kata ka jing bamsap unwan jahamat kan bat ka proof kan bang umdon kata ka bamsap Anak kalian kontrol ulang ba ada don gidu giman kepada banyak keren hapo ke MDA iba Ernest Maury lene gidu ki dekat juga kenuhun senrop MDA kila ban ra kita banyak keren hapo ieng rewong ha jakau pinya keren hapo ieng pilih benar ban siki kot kubor siki media mo kum lo ong laduk menen kong haswa bangan ya cek persu ngalawan kendu personal usia hakam rajung ni song pramarway hadir nang tapat mentaru kelami biang kata kasi keno ba ngalet cek press hoi amar ngatip pi kinong to kot kubor pidai kita ki paya ban pen sawai kane ke si ki pai ba kawai di kata mo te kawai kalong ba lada usiam wong ba ngidai ban ya keren ya kane ha kane ka MDA coalition committee na kanu no committee ko ang ngaprian nakulay man ni kren handrai ngai ipat bana ka por laram dei usiam na di ukran ru ki kren di ki pa nganom ong kerten pilai i ki don ki ong ba nginom khot chu ki kamtam ki la kren be persya yang aku presiden yo ba Ernest Maury nginom invite yu ban ya kren ni kam to bisyar mo pi lada kiwan kuat kisloba kikwa bani keren bakam don sisa kata ka bamsap bampong kot kenyanga ni keren mo ni keren makmat ni keren across the table mo ni shong ni keren ke piru bo jingkli yang ngan ai ke cebab sepi ngarang bo jingkli pi hato kane kapapau hakadur jong ka RTI kadene long lada kisam bakalong clean kamdon te ngamtip namar bakal last meeting ke baki yeshong ru kalalami ikut kubor ki ong ba ngin khot ya baro kino yalam jong kisen sang pertai
Handre ya ke BJP ni nampak. Yo present ke BJP yo yang ah. Kapa kikran yang ah kikran ni ke parti. Namar nga nasyong nga kadang syuki nasyong ngayalam mengeriu ngayalam ke parti BJP pun macam ni. Konrat sama pada orang ba umsim bagi jingkren jo pi kide gi jingkren jo BJP. Kide ita gi jingkren jo pi simet. Kata tu ulah bakla ke resolution ke bangi ya syong po ka State Office Bearer Committee ka deka signature jong baru ki Office Bearer ka sangur kiasan. Lada kalong kum ta ta. Ai begini ki State Office Bearer jongi makin jubaken. Namar pun berpitip aga parti ke jongi dahayas body kemudian ke State Office Bearer Committee bat ka State Committee kaman yakren ni kikam parti. Kadang jing sisa ada ama kata jing kam jo konrat sama ba kendai 4% ni nong tray ke BJP kwa ban weng na iba Ernest Mori nak syuki presiden. Nga syem kadai ka personal statement ke jongu marwai. Ngam tip laulai syem ni amba kita ki nong kikam ke jongi hadu kendai persen. Banu yo syem lo ngam tip. Let's say yo umdai ki nong yalam parti jongi, yo kimdai ki member parti jongi. Pada kidai te ladi ban ongke. Kita mo kiba kau benweng nak yang kadai kata. Tinggi iru ba kani ke jing bam ya bet kadang napo BJP. Namar pi kum presiden pi karan kum wei. Ngaliang ba hek ba sonbor ki karan kum wei kitu gi ya kersian ke sarkar. Teng ki ong ba gitip balai ba Ernest karan kum tu. Imdon jigele ba ki jing keren jugi. Tinggi ke pedi ba tangah peleng ju pi lai ngot ru kamdon ke jing stu jing mod. Hal jing sisa nga khot yaki bor syakanu kanu ke jing adang ru. Namarki ru ki don mentah ke core committee. Hot ya ke State Office Bearer kim don mentah. Namarki don ke jong core company kam po parti. Ki MLA ki don ke jong ke mentah. Ngi kum ke state ki don ke jong ke mentah. Te Henry barobor habang ya keren ya kani ke isu kamtam kani ke bamsa pot council. Nga se khot barbor ki ban keren. Henry ya ke statement ke bagi ai makipat ke bolong persya ya ke jingkren ke jonga kedeka personal ke joki. Keba nga amla ban ong ye. Kai ke bagi keren kedeka naladi mendai bagi keren nak benda ke parti. Kumba PTP habro ko kiri India. Ya ke parti on peniat do state president. Do president jong tu ke parti. Ya kinu ki kam un peniat. Hoi kia beli ki don ke benta ha ke bakin ya keren in ya perlu jemput in ayu. Henry pila pun bo jingkli ba hek ba sanbor. Bor ngkhot yaki dangshen haswa bengin let sak election hapo karus council nga ai ke city nga dapat poi hing juking om semua bahaban wan hapo regional office po tura ngin ya keren ni kam parti. Ngin ya keren ni kene kam election. Ki klam wan ngam tip ngai ke daw. Let's say yo kim nak ban poi ki don da kawi pa kam kata long kumba pisu tip hi. Let's say ki pensuntuk pakalai pa ba. Ngai ba ko kobor ada ki media bagi keren ki ong kadai ka statement ka banaladi personal statement jumpa Ernest Mori. Andai kalau ko babakla nga haba nga ship mi kanu no isu ngidaya syong hapo ka state ngidaya perhat kidi ki isu ngidaya keren bat ki no elam ki jongiru. Omdai bang sule barwai. Namar ko kumba pitip ka parti BJP ka parti ka bahe do apa partai umdai tang India. But ngidon na kajong constitution, ngidon na kajong guideline, kung no bantray ban raay ka parti sikman. Tang habya ni katakan, kung presiden juga parti habya ka kung ka direction juga parti. Sekawai pat ke jingkren jong konrat kalong ba ulai itu bola ada bi kedu ikinoilam ke BJP ha Delhi. Banyak keren sepang kita gi jingken tho ki bawan napi. Kadang jing sisa halo kadi ma dangshan pilih kendu UGP nada. Uang ye pi kumne tau ba Arnas jai wat kan tho kumne war pidot lang apo ke sarkar ngide baje trilang uang kumta ne uang pi ya bi chakman. Ika bade ban le baik. Baik. U presiden bahedo jo UGP nada. Habang kendu u po Delhi. Ula tip ye kadang jinglong jingman. Ngala ai di ui ki dokumen barhot. Nga ong ngakren halor kini. Bat ke ai ki bami apo ki papar ru ngala ai ru chu barhot. Bo unpet bo untip. Pat uru wang. Kamdai ke namar bangi don mentah ka coalition ka ayung mlak sebut kali jingkli. Kamu mlak long ten. Niap bang kali yong.
ya ban penbet ta kemudian kum kata ki ong yang saya no memang dia ban sim isu kemudian kum ta pipet kan usaha po ka bodo Territorial District Council ni alai menjua berkawai ke parti hadian bangilayo feedback nilai kini kampung sap hadian pi kalau kum nilai election na kajong pada kabukut lah tahu sarkar rantai lu lah hentai no itu parti kata BPF bagi oma te kata hi nong epi ki nong elam kejungi po dari kimdei ki ba susong kelan kiti ke susnap ki ru ki don na kajong ka feedback ki don na kajong ka information ke ki yo ka kalong kumno ka yai kumno ngatlai ma lada ki nong elam jonga na po dari jong ke parti ki om baba Arnes pi wat kren su ikini ki isu te ngarang haperkat ke ti philek kum no khen ki ong kum ta ba anas sobha shongkhop no nai kren ni isu lam kum ta ngin wek no ifi na ka ki suki nakaliang jonga kani ke suki kamdei ka ba ka dei ka nong keti ka bangan syong ni serta handai hasisien ba ka parti kala ibit yang abon long ta nong yalam na kamunta kajimutoi pai ba nanom sabja nanya chakma namar ba kakam mam sapi kadai ka kanser ka jai benriu ladang imla men penduk jai kamuntoi ka sarkar kan lek ka sarkar kan wan handai da ka wan sarkar ka bandang petang kini kam mam sap kum pitip ba sti tu jongi kai sarkar budon haswa kai sarkar budon menta ladang ilong kum jo da kamut kamdon jimutoi Nah, semua ba kadai kapor ka ba kerpang ba nam ta ka jungi ba ya kadai kam bab sap iten dia ban pendujan. Lem dum ta ka state ka jungi kanom kio. adin kata ka jing kren jong konrat sangma bu ong ba la de kren bigi no ila ma Delhi la don em ki ba pen sngau cha pi ba anas pi la ban bat ki di suki satang ka to ka di por bagi na man ra no duwe Em kam don ko ta. adu mentam pat Umdan rum tar. Umdan.